Raket ni ada material rod pancing. Kuat dan susah nak patah. Ini dia guys, raket Protect Extend Shadow. Berat 4UG 1, balancing head heavy, stiffness extra stiff, dan max tension boleh tarik sampai 36 pound. Ketebalan shaft 6.5mm. Ada teknologi Proactive Foam, Contraction dan 30T Japanese Toray High Modulus Graphite. Frame compact head jenis Aeroforce frame. Ada tambahan special grommet atas dan bawah kiri kanan frame. Dan ada teknologi 30T Japanese Toray High Modulus Graphite. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 91 kilo. Gabungan semua ni, raket ni membantu swing lebih pantas, drop shot lebih tepat, more repulsion, sesuai untuk pemain hard hitter. Dan macam biasa, smash, letak. Kosmetik raket ni simple dan garang. Lain macam raket ni, material rod pancing pun boleh buat dekat raket sekarang ni. Bijak. Balik terus!